Rođen je 1405. godine. Odrastao je da bude najobrazovaniji i najhrabriji plemić svog vremena. Bio je neverovatno bogat, a već sa 25 godina dobija titulu maršala Francuske, najviše vojno zvanje. Borio se rame uz rame sa Jovankom Orleankom u bici za Orlean, koja je preokrenula tok stogodišnjeg rata. Ali posle njene smrti Žil nestaje iz javnog života i kreće njegova propast. Živi raskošno, troši enormne svote, a kad novac presuši, okreće se alhemiji i okultnom. Veruje da može prizvati demona i vratiti bogatstvo krvnim žrtvama. I tada počinje užas. Između 1432. i 1440. nestaju desetine, možda i stotine dečaka iz okoline njegovih zamkova. Siromašna deca ulazila bi u zamak i nikad se nisu vraćala. Crkvena istraga otkriva jezive prizore i svedočenja. Žil je optužen za mučenja, silovanja i ubistva u ritualne svrhe. Na suđenju priznaje 140 ili više žrtava. 26. oktobra 1440. pogubljen je vešanjem i spaljivanjem. Od nacionalnog heroja do najstrašnijeg monstruma Francuske. To je priča o Žilu.